Selam i pozdrav dragi moji. Ovdje smo dobili poklone i sad ćemo vam pokazati. Naši pratioci s kojima smo bili na večeri iz Linca, Seada i njen muž su nas pozvali na večeru, a pritom puno nečeg su nam i poklonili. Ja ništa ovo nisam otvorila, tako da ćemo sad pred vama sve ovo da otvorimo, da vidimo. A vi nam ne zaboravite prije svega da lajkujete video, jer to je jedan vid podrške za rast našeg kanala i to nama puno znači, a lajk je besplatan. Tako da prije svega zamolila vas da lajkujete, naravno i da se pretplatite ako niste, besplatno je. A mi ćemo sad da počnemo da otvaramo poklone i naravno ja bi se zahvalila Seadi i njenom mužu. A rećemo iz Kaknja, iz Linca, kako god hoćete, na lijepom društvu. Da je Allah nagradi za sve. Da je Allah nagradi, da im da viši, zdravlja najviši. Njima i njihovoj djeci. Ona je meni nešto malo sitno bila pokazala, ali ima dosta tog svega, tako da ja tu nisam ništa dobro ni otvorila. Evo, patike mi odmah pokazala. Patike sam dobila, evo vidite, Adidasove, baš onako u broju 30 koji ja nosim, vidite što su lijepe. Sličan model koji inače ja nosim i nedavno sam tražila, nisam mogla da nađem. Novo normalno, jel? Tako da eto, probat ćemo ih kasnije da vidimo hoće li moći, ali trebalo bi moći jer tu je moj broj, to bi meni trebalo da mogne, jel? Hoće čime tvoj broj jest. Ja ću probati pa ćemo vidjeti. Ona govori, nadam se, kaže da ćete moći jer čula sam da nosiš 38 broj. Ma reko moći će, zato što inače Adidasovi nosim taj broj. Uglavnom patike odmah jako lijepe su. Jest. Puno hvala. Baš su lijepe. Jesu lijepe. Crno-bijele, kaže, dugo sam razmišljala da li biti samo crne ili crno-bijele. A ovo što je sad ovako uzela, ma prelijepo. Ovo je kao neka torbica, novčanik u nekoj mint boji. Jes lijepa. Jes lijepa. Fino sebi ovako i evo ga. Nekad ovako čovjek ne bi ništa ponio, samo ovo i evo ga, pogledajte. Eto. Samo ovako kad vam nekad nešto ne treba, vidite što je lijepo. Pogledajte. Mobitel, pare i hajmo. Jes, ne trebate ništa više. Prelijepo je. Eto. Jes lijepa. Pošto mi nismo ništa ne znamo šta je. Ja, dosta stvari, kaže ona što ti ne može dalje, ti kome želiš pokloniti. Pa tako ćemo i uraditi. Ovo su neke kratke hlače. Sad ne znam, meni ili tebi. Ovo će meni moći, ali onaj materijal vidite što se rastiže. Ja ovo znam ako kući nositi, tako kad budem, vidite kako se ovdje zakopčava. Baš fino. Ovo je neki fin elastin. Vidite kako se ovdje zakopčava, ovako zakopčate. Evo ovako i imate još pored i dugme da zakopčate. Ali materijal je fin i onaj materijal vidite što se baš fino rasteže. Pogledajte koliko se može rastegnuti. Baš je dobar. Super je. Hoće helanke, ne znam šta je. Nešto mi između. Ovo su ko helanke neke, jel? Jesu helanke su pitanje. Jest helanke. Fine su i one. Jest. Fine su. Više se ne lijepo rastižu. Ona je malo deblji ko kroj. Baš je dobro, baš su dobre. Eto. Pogledajte. Super su i one. Tu je ona meni pokazivala iz butika koji je naručila majicu. Nije ni otpakovana. Tako. Ova se sad majica može svakako kombinovati. Uglavnom dugi je rukav. Evo ovako ću vama to pokazati.
Ovo će meni isto moći. Lijepa je ona. Lijepa je boja. Jeste. Pokazala ona meni već kako to izgleda. Uglavnom, baš je lijepa. Da vidimo od prilike. Jest da mi je na meni već dugi rukav ova moja, ali hajde od prilike ćemo da vidimo. Lijepo sam što je sad haljna pa ne ističe se. Moja smiješno izgleda možda zbog haljine, ali uglavnom eto od prilike može, kad može na ovaj već dugi rukav, onda će moći još ljepše i fino se rasteži. Jes lijepa. Lijepa je i boja. Da ja to skinem, da smotam. Inače, ovo je baš jedan fin butik. Mi smo malo googlali i gledali tako nešto. Baš je lijepo. Eto. Šta je ovo? Ovo je vjerovatno... Ovo je posteljina. Pokazivala na mene ovu posteljinu što je kupila. Isto iz istog butika je kupila posteljinu, da ja nju sad ne otvaram. Od prilike tu vidite. 2 komada, jel? Govorila na meni da je kupila posteljinu. Evo vidite. Iz ovog je butika naručivala. Fin onaj butik, ima svega što je ona meni pokazivala. Baš ima svega lijepog. Kako ti otpakuj to, prenese, ja? Super je. Super je. Jest, dobar, velik, jako dobar. Kvalitete, dobar materijal. Kvalitetno, pogledajte unutra. Ovo je isto kao za nekog profi make-up artista. Evo, pogledajte unutra. Ima znači milion ovih malih pregrada, 1, 2, 3. Ima ovdje ovako, ima ovdje još jednu pregradu. I ovdje je baš tako fin materijal. I ima neka ovdje šipka, pogledajte. Jes lijep, jes. I lijep je. Ja mislim da ušić ovaj jak od sebe. Pogledaj gore, jest. Ja, ne da ga stuši. Ja. Ovo je, kaže ona meni, ovo je neki steznak, kaže ne znam da li ti to koristiš, ja to ne oblačim. Mogu probati, svi mi nećemo biti malo mršaviji. Kaže, imaju 2. Jeste, evo još jedan. Evo, ovo je sve uglavnom novo. Ali da nije novo. Evo i ovaj. I ovaj je dobar, čvrst. Vidi se na njemu da je čvrst. Aha, ovo nazad ide. Jako fino, pogledajte vi to, što je dobro. Super je. Super je. I ovo kao neki top, evo ovo ko da je, aha ovo je top, što mislim top bude. I ovo je ovaj najlijepi materijal. Ovo pokazivala na mene. Ovo to dođe u kompletu. Ovo dvoje dođe znači u kompletu, jel? Jest, duboko, super je. Ovo je narod onaj lijepi materijal, ovo ne mora snosko potkuša, može i ko bretele ko hoće se preko ljeta. Onaj fini, onaj glatki vidite materijal. Onaj fini materijal. Što ne upija lako. Ovaj materijal je fina, unutra je elastičan. Ovaj baš je materijal lijep, prozračan. Ona je malo me nešto lako pokazala, a nešto je i na stranci kad je vamo listala i tako. Unutrašnjeg veša je poslala, kaže da je poslala. Jest, ovo je baš lijepo. Sviđa mi se, super je. Jeste, ova je boja lijepa. Baš je lijepa boja. Ovo je nešto što svako treba ima Boga. Ovo nikakav trag ne ostavlja, ovo je ono svileno. Nikakav trag ne ostavlja za sobom. Ovo je baš fino. I ovo je isti taj model. Svileno ono. Samo što je ovo duboko, kao isto neki steznjak. Ovo je isto neki steznjak sigurno. Dok je ovako ovdje.
Vidite. Sve ovo je fini materijal. Kvalitetne, baš su lijepe sve. Jesu. Sve je fino. Super je. I ova je boja prelijepa. I crna. Baš je lijepo. I ovo. Evo ti hlače. Ovo je hlače, kaže, joj ne znam, ćeš ovo, kaže, moći nositi to. Joj, rekao, to je najbolje proba, ja stvarno ništa odoka ne znam. Što god uzimam, ja ništa odoka ne znam. Ja to moram prvo probat i onda da vidim. I na primjer ovo ovako mogu zimi da oblačim, pošto vidim da su ovako debeli. Ja sam se odvikla hlače nositi skroz, znači nosim haljine, nosim helanke. Hlače ja više dobro ni zimi ne nosim, odvikla sam se nositi, a to je nešto najbolje. Nisam se trebala odvići zato što trebaju vam hlače uvijek. Ne pamtim kad sam zadnji put hlače obukla, vjerujte. Eto. Evo jedne lijepe majice, vidite što je lijepa. Jes lijepa. Lijepa, žuta, baš je fina. A ovo je nešto zapala za oko. Košuljica, baš je lijepa. Fina, prozračna će biti. Baš je lijepa. I ovo je. Sve je lijepo, Vala. Ovo je za tebe. Baš je lijepa. Baš je lijepo, jest. Pogledajte. Eto. Super je. Ovo je za ljeta baš. Prozračno, fino. Baš je lijepo. Ne, ovo je kao neka haljnica. Da dođe kao haljnica spavačica, ne znam. Ovo ću sigurno nositi sebi. Jest ovako, vidite. Ali onaj lijepi materijal. Onaj glatki materijal. Jes lijepo. A sve je fino, kvalitetno. Ovo baš je ono glatki materijal. Nema ovdje možda sastav. Ali je materijal onaj baš lijepi. Fini su materijali. Jes lijepa. Baš je lijepa. Lijepa ju je i boja i kroj. Sve ju je lijepo. Pogledajte vi to. Baš ju je lijepo sve. Ekstra. Super. Evo i ovako da vidite. Ne znam ovo je li tebi ili meni. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Kad obučimo kome će moći. Košulja. Evo kada je košuljica. Ovo je kao onaj veći ono broj što se nosi pa vežete sebi. Evo što je lijepa. Tanka. Tanka. Pogledajte. Tanka onaj fini materijal. U ovom se može i spavat. Ono ne morate ništa više oblačiti. Ne osjetiš ovo na sebi. Tako da smotamo. Ako full smotamo. Evo još jedne majice. Neki dan kad sam one poklone otvarala od Bajrama i to, pa sam joj govorila, ona majica može, rekao oko kući, kaže me ženama, Boga može, ne mora, to sam za oko kući. Pa dobro, rekao, kako ko hoće, trebam biti fino obučeniji oko kući. Jes, to je ovo isto za tebe. Baš je lijepa. Vidite? Baš je fino. Voliš oko kuće i dograda. Ja. Kad hoćete oko kući nešto, pa vam iskrsni vam nešto ugradi, jel? To ti već u kući. Ja, to je to. Ovo je lijepo. Jedan top. Top je najbolji sad za ljeto. Pogledajte. Hoćemo sad od Urana. Ona je mislila i na Urana. Ja, vidiš, Kong je dobio. Kong je dobio, komplet je dobio i kvalitetno je dobio. Vidite, ovo kod nas je jako skupo i teško naći. Kaže, ona ima ovdje ovu zazube da kad grize i to. I evo rekao, on uvijek voli, u zadnje vrijeme se navadi ovaj Kong što ima puno grize. Voli Urana, tako da kad nam budu dolazili, može se družiti
sa njim, druželjubiv, on pogotovo kao šta donosiš. Jaj, pa ona je njemu donijela neke keksiće. I to kvalitetno vidi na 18,5%. Joj, baš su dobri. Vidite, i keksiće nam je Uran dobio. Eto, pogledajte vi to. I keksiće, Evo ti vi. Kaže, i povodac je ona njemu. Da si nož, da otvorim. Kaj sam bila uzmeti? Ja, 2 povodca. Boga mi 2. To sam dolio i ovo, treći šta je. To je to. Pa, ja, Evo i ovo. lijepa ova boja. Ovo je baš dobro. Jako. A vidiš da on dobio i hrane. I hranu i to sve u obliku ovih koskica. Da i ovo sam. Ovo je kajš. Ja ovaj kajš ne znam na njemu nositi. Tako. Evo ga. Kajš. Da mi Uran se malo ponovi. Kaže ona dođu 2 ove. Pogledajte. Kako ovo ide? Dok je 2 ovako. Da nije ovako pa... Moguće, mogu jesti sigurno. A ima i ovdje, vidiš. Pa da nije preko liđa nešto slučajno. Ja, da nije preko liđa. Ajde, skontat ćemo mi to kasnije. Evo još skontat ćemo mi to kasnije. Možeš je razvlačiti. Ma ja. Ovo ide isto, ide ogrlica, ide oko vrata, ide na povodac. A i ovo ovako uradite i evo, na ovoga vodite tamo ovu. A vidite, ovo je na dobri materijal. Ovo je na jaki materijal, što neće lako da pukne. Pošto Uran je jak i on zna ovako kad ugledaš šta, mačke i tako, zna on se dobro zaletiti. Dobro. Za tengo, kogod izgleda da nije takav. Tako da je i ovo prelijepo. Uran je dobio dosta povodaca. Pogledajte i to. A ja mislim najbolje će se ove obradovati. Svojim košicama. I to, a je Boga mi ovo. On Sve je zavi lijepo. mudi. I on zavim, jeste. I on voli kad vidi, zna da će ići negdje, on voli hodat, još ako vidi da je otvoren auto, da treba negdje putovati. Da si dobila čarape, vidiš koliko. Kaže ona meni, ja nosim ove čarape s prstima. Nisam ja nikad nosila ti čarape s prstima, tako da ćemo probati. I šta je ona nama kalupa? Kalupa je ona meni za Dubai čokolade i sve ponijela, kaže ja tu, moj slaboj tu. Eto, vidite, čarapići i to bijele fine, nisu ni dubokili, ni puno liti, taman, mislim nije broj, ja svakako. Prelijepi su. Baš kalupa, joj, baš svi dobro. Ovo si tražila ljudi. Ja, sad ćemo svi evo kalup koš. I ne vidiš kako ovu vrećicu stavila. Kaže ona ima ona kalupa, vidite vi to. Ovako. To ona kaže na Temu naručila. Onda ima ovako. Ovo može, ko ovako ima ženu, može on i ovdje i led. I onda ovako da vam budu ovi okruglo. Može i to. Tako da znate. Evo vidite ovako. I ti vi sebi pravite one tanke pločice. I evo za bombonjere. Isto je baš lijepo. Za bombonjere, pogledajte. Puno kalupa. Vidiš kako su kvaliteti, kako su podluke. Ovo su ti, a ne kao ni onda što smo mi kupili. A eto i mi smo kupili sebi za Dubai čokolade. I za mafine i vidove. Kaže ona meni, i to bi slikala onda. Evo, ovo baš je dobro. Ovo ćete oprati ponijeti. I eto. Pogledajte. U svim bojama smo dobili, eto. A najviše rozi. Roza, vidite ove što je lijepa. I ova je boja lijepa, i ova je lijepa. A sve su lijepe. I ova je boja lijepa. Svaka je na svoj način lijepa. Ovo se svoj ovo uzeti u sliku. Jeste. Ovo je baš lijepo. Dođe dosta. Ja volim dosta. Evo onaj. Lokani lopatici.
kaške. Lijepa je ona. Boga mi. Jesi. Ja mislim da ne bi trebala ona spadat. Ovo je mama dugo tražila. I vidiš. Jes, ne daje si džebu. To mi je novo, Na sad da ne faki. spada, ja kad kolač mažim, Vidiš, na njima ona fino spadne. piše 220 stepeni i vidiš da je oni inox. Evo. Eto, mama je našla, Ovo je neće više tražila tražiti. je. Dobro, može se on uvijek i viška imat, tako da ne mogu pogledajte. noć, onaj spadao, Eto, kad god onaj ovo mažim neće kolač. spadat i to crna fina boja i za kolače ovako i kad se halva pravi, Sve. što god. Sve. Evo sam nestao. Evo za Martina. To treba u frižider staviti, to ćemo u frižider da stavimo. Kaže, ona čini mi se koliko 4 pakovanja, tako jest. I ona je čula da sam ja govorila da kod nas nema ovdje da se kupi ove kapljice, kao eto ne znam kako se ovdje to zove, evo vidite. I ove smo jedne dobili, ove, vidite, u obliku kafe. Morat ćemo mafine jedno da napravimo. Ovi su u obliku kafe, ovi su u obliku zvjezdice i ovi su u obliku srca, srceta, srculence. Tako da imamo, boga mi, 4 ova komada. Tu ćemo, ako Bog da, u frižider. Kaže, donijela sam ti i ovo je prava Nutella, ljudi, kad dobijete tamo. A ne ove što dođu uvozni. Ove su pravi i to od kile, jes, boga. Eto, vidite. Kaže, donijela sam ti evo i Nutellu. Tako da, eto, hvala ju puno. I to Ferrero. Ovo me ona donijela. Za sokove. Za sukove, za džemove. Općenito za sve kad pravimo zimnicu, kaže da sad bilježite. I ovako, evo, dobijete, ne znam, nija koliko, 50 ovih listića. 365 plus, aha, jest, 25 ovih, 25 ovih, I onda upišite sebi i zalijepiš. Ja poslala ono nama i Milke, evo vidite, Milke, imamo i tofu, i imamo ovu mus, i šta je ovo, nisam ja viđala kod nas, i lješnjak. Eto. Tako da dobili smo i ove 3 Milke. Ovo idemo, ovo je za našeg Anela. Sjetila se i njega. Ona je Anela sjetila, Aneliju se svidio kao dijete i tako da kaže, evo ćeš Anelu da pošalješ. Poslala mu je jedan ovako šorc, znači novo je, nije nošeno. Vidite što je lijepo. Mjerla o njemu. Ovo će Anelu taman da mogne. Pogledaj. Eto, taman ćemo ovo moći. Jes lijepo. Isto fina majica. Lijepa je boja. Ovo dvoje zajedno kombinovati. Evo vidite majici. Pogledajte što je lijepa. Nova. Evo. Super. I evo ga. Trenerkica. Sad ne znam da li ćemo trenerka, možda ćemo imaći, a možda i na godinu da mu mogne. Uglavnom, moći će njemu. Neće, moći na njemu odmah. Ja nisam ja u ovim mjerama slabo, ja znam za sebe kamo. Kvalitetno je dobro. Jest. Vidite što je fina i fina i boja. Evo, čokoladu ćemo. I Anelu. Tako da. To je to. To je to. Ja se nadam da će mi kartice moći. Hajde vidimo od prilike. Treba nam to šnjure fino i izvući. Uglavnom sve lijepo. Nisam obukla čarape. Trebala sam obući čarape. Jer teško se šta može bez čarapa navući. Knap. Tama ne mogu. Eto, draga Seada. Puno ti hvala i tebi to muž. Hvala. Od srca. Što se tiče patika. Puno vas nagradio. Patike me to mogu.
patike su se svidjele. Lijepe su. Ja Lijepo je sve Adidas volim, a one ne izgledaju uopšte velike. Isto da su 37 broj, eto. Jes, tačno. Jesu neko lijepe. Lijepe su. Crno-bijele, ja već tražila crne meni broja. Adidas su svi marki najbolji. One, kaže, crne što su bile su, kaže, s plišem, pa to me, kaže, odbilo najviše od njih. Tako da sam ti, kaže, ovako stavila ove crno-bijele. Tvoj model, baš fino. Baš onaj moj model što ja nosim. Ona je upratila i kaže, vidim da nosiš 38 broj, onaj dan kad sam ja bio 36, 37 i nije mi moglo, logično. Rijetko kad mi može taj broj. Tako da, patike su mi posebno lijepe i sve mi je ovo na svoj način lijepo. Sve, znači, hvala joj do neba, kako se ono kaže. Mislim, stvarno hvala joj puno na ovako, mislim, prvo na onako lijepom druženju. Jes, to prvo. A ja joj kažem, nemoj mi poklone, ona je nešto bila nešto po gradu, kaže, ma nemoj, kaže, imam ove poklone za tebe. Ovo je rekao, koliko šatu u gepeku toliko ima, a vidite šta je sve stavila. Svega Boga. Hvala puno, nema, mislim, mogu 50 puta reći hvala. Nije dovoljno da se zahvalim na ovako lijepim riječima kad vas neko prizna kod čovjeka i nemam više što je, mislim, bez teksta sam ostala, mene je teško ostati bez teksta, ja sam uvijek puna priče, uvijek nekih nešto imam, ali eto, to je to ono što mogu onako kratko, jasno i rečeno da kažem, eto. Uglavnom, mi smo se fino družili, fino se proveli, vrijeme nam je prošlo začas. Ko da smo sad vremena bili, a mi smo Boga bili. Hvala vam svemu, ako Bog da vidimo se mi opet i ovdje kod nas. Na nekom metu. Uglavnom, najvažnije da su dobre osobe. To je najvažnije. Džaba vam sve poklone i sve bogatstvo koje imate ako niste ko osoba dobri. Tako da eto, to bi bilo to, dragi moji, da vam pokažemo i ove poklone, šta smo to sve dobili, a vjerujte, mi nismo otvorili odmah, rekao da snimimo usput i sve, da vam pokažemo, da operimo, popakujemo, da ovu pošaljem Anelu, mislim, kad on bude dolazio vidjet će prilike i on će sigurno da se obraduje. Svako voli poklon. Anela su nahvalili, kaže, jako kulturan dječak, eto. Tako da, dragi moji, to bi bilo to za ovaj video, hvala vam. Hvala i vama na svakom vidu podrške koju nam dajete kroz ovih nepunih godinu dana. Hvala na svakom lajku, komentaru, lijepim riječima, lijepim porukama, lijepim željama. Na svakom dijeljenju, na svakim preporukama koje vi uradite. Puno vam hvala, a mi se vidimo opet ako Bog da u drugom videu. Vidimo se, dragi moji.